Good morning news ngasi October ki tang kun ma thoi in kumja lising ani kun meragi mangani panba yum jakase numit ki pause sing di inform oyo pau miyan pau dam jari Jenims ki doctor ta mari technician ani positive oire covid na laikidaba mi sam kun ga ma thoi sure positive case masing lising tra tu khen kre hauki ba pung kun mei ki manung da general hospital doctor tara mari amasung technician ani covid 19 positive oire housing phawbani state asida covid 19 na laikidaba masing sam kun ga ma thoi sure general ki oina punna mioi chani ga humdra ga tare amasung central armed police force ki personnel tare jauna mioi chani ga marfu go humdoi covid 19 positive oi khibaga loina na state asigi oina covid 19 gi positive case masing asi lising tra tur ko sumna humpu ni thoi sure Jenims ki medical superintendent in charge pro and Kamesor na thokiba office memorandum amagi matungina hospital asigi doctor taramari amasung technician ani covid 19 positive oi khiba asiga mari lenana community medicine gi faculty in charge amasung head of department ki khudaktagi epidemiological investigation amasung contract tracing na sing basataduna test isolation darkar laibasing adu identify tawna bakhangan kre marasida manipur sarkar gi health department thorok pachewal mi matungina pungkun mei gi manungda general gi oina mi nupa cham ga yankhai tare amasung nupi cham kun yauna mioi chani gi humdra ga tare amasung central armed police force ki personnel tare punna mioi chani ga marfu ga mari covid 19 positive oire covid 19 casing asi rims trama tho jenims ni pu ga mapan mothers care da manga christian hospital da ama Asian diagnosis da ohum thawal trama thoi none da ama sis hospital da tara tangpupi da tare chusampur da mapan tengnopan da taru imphal west da yankhai ga nipan jiribam da ama imphal hospital da kuntra ga mari selmai ta da yang manga imphal east da trai toi bisnupur da manga kapsing da tara mari senapati da ama babina diagnostic ta kun ga mari raj medicine ti da trai thoi amasung advanced hospital da manga confirm tauki general population gi oina positive case masing asi imphal west ta chamaga sumna mapal imphal east ta mankhai nipal thobal tara mari ukhul da ani jirbam da ama none da ama kangpupi da mapan kaksing da tara mari ukhul da ama tamenglong da kuntra mari chusampur tara manga tengnopan da taruk senapati da ama amasung bisnupur trai thuini makoi sing asi gi manung di imphal west ta gi mioi mari natanga atai di travel history leitaba sing ni positive oiba sing adu covid care facility da thamkhre hauke pungkun mari sigi manungda chusampur gi mioi chahi yankhai gi nipan subu nupa ama thawal gi chahi humdra ga mapan surobu nupa ama amasung imphal west gi chahi humphuni thoi suraba imphal east gi chahi nifuma thoi suba mioi ama punna nupa mari covid 19 na laikidre mioi sing asi tharaga hojik fawbada covid 19 na laikidabasi punna mioi chama kunma thoi sugre candidate tarukna merit che pisin kre lilong kendra da mate minau punna nomination fine tawkre COVID-19 संदोप थिंगनब लॉकडाउन थंबगी अयावा पीनब यूनियन होम मिनिस्टर दा से इख्रे नागा ग्रुप सिंगना सेंटर गा नागा पीस एकॉर्ड साइन तौनब थौरांग तौब लोइख्रे मुइबागी वाफम सेंदोकनब NHNIM ना डिमांड तौख्रे गसिगिनि मतंग असिदा पाउखि दि खुंजिनजब पाउ मियान पाउदम जब लुजरी बी मकुनि पु थागर फोंदुकचरी अमदि चैनल एसिबु सपोर्ट तौदुना सब्सक्राइब मिदि बेल नोटिफिकेशन आइकॉन नंबियो।